ikigambo kesare kitwa kisima abokuba kyatwebembero kwantandika program yeno sisi mu TV West kiro kya balaza abira na manana wiki shaka akandi tuliyo tulekerizo kumaliro quiz okwa msanjo umukaire kanu kenyini mu studio tininyenka mugesiruo omnywani wange kandi ensonga zinuko tukira kuikwataniza na muno mukiro ekya balaza ekikutandika buli week iwe ruriyo notorora naiba bukire mukamasimu amota utakikishabenti ninyaburizo muti ukagirira oburo akaba ntagirire otakika abo adire bukire mukamasimu asime nebire nonge muno nimbaramutse aho basebona abanyabonto murire kurunji mukamasimu wabo siya kutandika kwerizoba kandi nukwe twatandika tutyo neshara aho izoba iriye birabira na mnano kwezi kwito kwa mshanju turiyo tugenderera okhendera kandi tukabasa kutandika our last quarter yo kwezi yo mwaka gwitu ogwenkumibiri 25 mukamasimu kandi asimerwe kimwe ahabwe byo nebyo biremwe bebere challenging konko kahendera obundi obirabiremu mukamasimu abo kugira ngo borwire wakira mukamasimu abo kugira ngo school fees becangire kwayo konka hatogerezeyo nebindi ronda yecho ine kwa no simira ruhanga wabo kuba jone mche yatereza kandi nukwe okuhigwa okwari kuturabya mu kugira ngo tubase kuhendera tusingi narye ko kuheza kubisingura hati zina gerranganwa mbwena hati ntongera kumweta ngwe bye ahead ovase kwenda kuchallenginga stira yemerero muhanda gwabyo tubase kubisingura tubase kuhendera turya basinguzo meshoje kana no misho gabantu zina ryiyongere kwimbisabwa mwe barabakushabiri hanga okubasa kuzawo mbuteka mwebare okubasa kururwanira umuringogwo niwe ho shitami basa kongeserezaho ubase kuretera ihanga ryitu ryabaje mbwene nimba tabarsi akakaruru nabwe timba herera urwakana babundi ubundi azatiya gasa hamwe nizibaho ahando bururu numubara kubara ahandi numushenya zarayina numuzigarakamu abandi mwa petition inje mu mjangu ngo bururu numbu challenginga okwe nimba tabarsi yo kandi ngaruka mpanantukayo ninga mbanzenga nirahure nabona nje mbone kwijaje umukinihiro ngo abandi bakabatera nesimba bagira Empapurezo zigaruse. Wamuziziriye. Results ezo tuzibiri zawe. Loya urota. Nzibazabere. Niyo ganda tukwara shange nguve bishobere babure kubishobora. Baituka kuba niyo urota. Yana kwa ninyowe kubana narabire mdende bakaja nguzigarure tije. Gwatu bakinge kurungi torole. Hati mambye naningamba challenges nizibaho. Kirya habwa okuma kwero mu mukama then zikijo karundo kwabasa kuzova kaminga. Tina kwa nanda ngo atasingura kuba wasingwira bakakugira ngo zigarure no basa kubatariwe you still have to consume it what there is no alternative so long as washanga ngo cibagamba cishire bakacishorora je bakacishobora kacicenga betari muri jezi bit kitaryecho nanye niyongera yimumbuga samateka why not ebini kwata karuru namuna akaturugiremu kyakana kya wikeri na kyakane kenu wiki 8 tira mabega akantongera kuba nsima no congratulating abona barabiremu antubagondeza nebirungu biyongo twarugiro kwita tutayikare akwana mbere cyakire kya mukagaho ebiro byari abiro na mukaga twatulika cyeka stadium ekinihiro merankongere how did it go? It was fantastic, it was good. Mwebare abanya Uganda okunda ekinihiro kandi mpurire naye ndira kugira amasiko kugira ngo ikintu hiro kikakora izina attracting abantu bo mu nshonda zitari zimwe na zimwe ninja nuba kukigamba izoba rumwe ukese za bomba bacu cyo kumanya make cyo kora makimanya abantu mkijo mbwinji we liked it staff ya Radio West mwebare mnonga okubasa kutusya businguzi nkobo bona okuturabyo muri ejo process yona mpaka hizoberyo abizire we thank you very much abeshongozi mwebare mnonga okubasa kugira ngo you never disappointed hino wabirarangirwa yabirataro uyo mwaka barho okucyatebekana sibwe pona mwebare umurundi rw'ungongane ngambira nsonge emukoro te yanguhera akuba iyo ubura kubura hakyaro no butari kumanya abantu mbakupasivinga batarundi bakutwara batakyaro no bukono ikara nabo nikibona kimwe saka umukoro
ngogu rundi ruguko gutariyogwe mukorendi no sobora gutekaniza abataka bakabura kwija ukataho uburyo ukacumba ukabeta abataka bakakora ki mabutaragine niba kabura kwija kwa n'ubutaino uragaina nawo n'ubutaino uterika sim n'ubutaino weheriza transport kwija mukoro gwawe nawe kikuru muno ugweitu kwija tukasima aburi omuwena rwataire mu bwira kwa mazima wemera gorora umuhendo gwabantu gwari guri kaceka uhika kuzugamba abantu bano bayizera bata abantu bano barugirenga abantu bano bajyagaruka batorora ngo abantu nuboreke ngonzi ezinya kwengura ine kandi naito tsobora ko resources is twin okura ngo bundi twabaganaho ahamu nabo okura ngo bundi umuntu hakire agaruke ine feeling yege ugamba I've been treated like this amazima genye ndire kuriya tikumanyisa ngo bundi twantuja kubahera kimwe bintu bingi muno ngoriyo bundi birema baitu kakaga twari twine tukagabana ahamu nabantu bitu kandi amazima abantu abamukagenda basemeriro mnonga mwe barabantu bakuraye bari ha Kinihiro karebaho mwishuke Francis ugota koshaga Mwisha Francis akaira maisa yakona muna dance kurungi muno wewe rero narebo Mwisha Francis tokatoreka hoga kujekera abantu babo hwejo like abaro RDC umwami RDC obaka wa Shema Shema RDC tukabana muno mutenti aho no maiso yijaho Lord Mayor urubugo rwambarara ntukongratulate Bebe congratulations kachebezi akabaroho mu kakatanguhi ko ngabantu bakaza kuri abakwemerera abantu tuli agamba of course no mu kutambura mu town yo mnahandi abantu musejja abantu bamugonza we so akabaho mu buntu yasobora kuba nabazaho nabantu be kandi nakekyo kikuru muno ntongera kuba nsima kana makari umukozi wa radio so there is no way how we could like escape Deputy MD wa Vision Group yes akabaho mu buntu yahereza n'urubazo akande hanku yanje abantu nyamwingi kamana nagabura keka bataka bakugira cyo hati kaguzanyo nanye ndiyo mabagabuyire abantu cyari mbambe ndakiruri agenda akakeke akakariyo inywe nabalira akakeke ako namuno munabana yegaburire nkanye nimbagondeze birungu byonka ahandi kulahara nkabantasobora kukaye baitu amazima people were showing love abantu banmoleke ngonzi zitakabahoga banmoleka basemerirwe waraga no bwiro bwari buriye no bugenda abantu mbagoleka bo they are not bothered ziziye mukaka sizo musanju abantu bateka ine they were not bothered at all kandi mwevale muno ugweitu kubasima ahabwa amani habwa buri kimwe mwatekere umukoro it was awesome hahandi turebere President Museveni arukwebaza aba NRM kubasa kutera karuruje bakahendera ko bahendire kandi twamureba ari congratulatinga abo bona abakubasa kuba barabiremu umukaruraka ichango esturu kubahiga no kugira ngo kandi mutaka disappointing abantu umisho abo mukarara mwabuzabuze mbera mukatandika kuteganisa kandi ukashanga ngo akaruru tumagumuza mu mukarondo mu businje ahabo kuba urugendo rukikire turiyo nsa kwegita hakaruru akabona kutwija kwantitera kutandika ko mwako guru kwija ogwe 2026 kandi amazimagaro ngo hati nbwo twatandika race rigaharyeje ya NRM yonkayo hati ebine bindi nabe byaza kureta babyo wadebyo bitagizezo primaries byo no shanga byarondo mu ntomwe yabanu warho kandi wabagumza muri bebembeza NRM yo nane n'abantu binji bakwenda kwesimba so niyo shonga bwenshi mabandi zo mu primaries kandi jangu nakasente bakina koko bikora then ebye bine bindi actually ni binji twine NUP twine PFF twine FDC twine JEMA twine harihe kije kitwabendurira hananka harusani Common Man's Party that one CMP akabonero rusani kamia harihe cha munywano wanje cyo kinarebere baye bembeza station ya Mayanja bibiriyo ko very serious ibintu ngo byemereye kindi kimayisa karinyo abakwasire bendera ikitebe cyane mu mukaruru akaturugera kutera nikimanso urugendo turukahoye because obo kubota serious ekirukumara
kimasijwiri mukabona 2026 nibajya kuleta umwana either independent urundi arugiro mu kitebe kindi nebendera yawe agine akukwata kutera kujumike ubutaka bwejumike kakubota ba serious na muno na ebendere ekyo ibakwerize ebintu nkebyo tuzire ntubiro tuguri mu rundi gwo kubanza ebendera ntugikuha karundi kwa kutera baitu mukaruru akabona ebintu nibijya kuhinduka kuko kuhereza ebendera tikiri kumayisa ngo iwo mazire hata usarusomeri kuba nakugamba ore najya kwijali serious ari independent rundi arugero mu kitebe kindi nebendera yawe asobore kuba nakusinga karuru nikimayisa umurimo gwatandika sazin na muno hariyo kwasire bendera okura wagirinda wagirwanira kandi wakoreke kuba kisemerire okura waraba mu karuru akabona akubari abantu mu record zabo za ebyo kwesimba runde bya endema ba politicians abataine bitebe kandi nabakora kurungi aharulengo rokwebembera abantu babo aija kusange nayo akutera kujumika kureke nayo kandi entebe asobore kuba najikutwara nikimanyisa bingi mune byo inokoro mukayirekana na muno ha trustige y'abantu bakurekere nebakuhereza mukaruru akaturugiro kutera nebakukwase bendera kitariyeki ebintu bisobora kutakugendera kurungi na muno mukaruru akabona akakubota tamwamani rundi okakoreki kenyini ekikuba nikietagisa ekyakabiri urundi kakubuanda mayininga muno mugenzi wawo kubuyisimbere nawo uti utikastanyo bakampe bendera kyahwa ebyange bohoyire nyo onaje kurugayo umuntu ataina kitebe rundi owe kitebe kindi akaruru akabona akujumike kandi userena nambe urateke bendere kabona nabweke cyo gukora mukayirekana yongera mu amana ko murimo nubo gwatandika tangwa abo bomba basa kubamba cimanya abo ko uza kwatire sente zawe ukazitwara ukihandikisa ukesimba none manya what lies ahead konka abantu bitu babutosha bonabo kongera kushomesebwa nabo kongera kumanyisebwa nabo kongera kumanya hwine kubana bakwata obururo butubwine kubamba batanasa icyo necyo kubanza cyabyona obururo toyine kubobwa do or die ushanga ngo mbwe nchatiro muntu mushareho mutwere bano hajira nanka sombwe no buyahajiroriya omunju mushagamu muterana mwate mitwe nkashemererwa ijo bunareba umwami Habat Kamugisha Danur Hemba bakuzina nakacebeza we yaheza kusingura karuruce bona bakaba ryo mu rest hakiro kumurangira kenye bayimuka bazina nawe kandi na nambere kaweri kurangirirwa bali bamwiriye na hayi bayikarira hamwe akandi ekisani ekikoleka maturity umusonge za karuru ngutsemerira abo kuba karuno kwa kahoire mbasigara mbakora hamwe mbakora derito kuri yenyi matwande twasigara hatare ale nyini otabaroni hati abantu bajumangana nyondwa nanka akumarira ale nyini ukaborwa bayikarira hamwe nibabaza nibanura hamwe so eki kikatwoleka kitu abatezi bakaruru kiriki kikatwoleka ngwa karuru nikabaho akakaire kake ngongera nikakoraga kandi ukaraba kahoyireho tikikumanyisa ngwengoroga nagati yange nayo ngo twatwesimbira hamwe ngwewe ngiyareba kushote so umuntu wabutosho ine kongera kutera mitocho kabireba wano hajiro umuntu wawo muhajiro mbusinje mwaba muri yo mukemwe muri ukajira abantu bar different tigwe mherugwa gwekayanyu Fereti ngwasa kusuga nyine yatatana kandi kubariye kwa kurwo mu karuru bagumizamo baba bategeki bagumizamo na plantation zabo bagumizamo na farm zabo bagumizamo na naho borecerire bagumizamo barije ati makunu yo mukambani imwe mwayibaganisamo ushangana mwitana umutatakurara mu kitando umutatakurara mu cishenjo umutatakurara mu njo umutatakurara nkahi nabamwe mutera no mukazo mbinga garko wabo ati washange ibyo byabanje byasisikara mbwene twara karura karmu maturity twara karuru akakwetegereza kandi nitugeze ko bamanyisa kugira ngo akaruru nubwe katandika abo ko kandi hatakiri kambe muri aba NRM mwenka ubuno basa kushika muri reconciling konka hate nabari abakujuma abakugambe bitagambwa okushanga ngo ubunde micende mitwarizera outside maybe your party tekubasa kushalizwa neryo mbazi mbwenu twetekateke bukirikare ukubasa kujangwa karura katukareba muje ameza go takagareba nkamace ni menji ngabasa kusuga ubundi twatatana tutabaje gwene mbera ni yejo 8 yo natutamba omukayira katuriyo tumayisaba bahuririza bayito abarukuturana abakomi ngu abantu bana kwa besimi buriyo muna bayine ideas zizi ngo umuntu no sanga twesimbera hamyo na yewe
baitu ideas ezo ino bundi zawo zibaire nungiho nzikira nezange nyono baraba mbaire favored abantu bampakaruru nikimanza utora beremu ideas zawo ziri nungi nyine kinsemeri kuba ninko payo wawe nkakireta nkikasobora kuba nkiyamba abantu baitu hakubitu wena tutarukusana mu ntekereza tutarukusana mu mikore kandi twena ntuba tuine kiturukizaho bagenzi baitu ekingo bantaine nisango bundi niyokine kandi twesimbera hamwe runde kyo taine nyonkine nikimanyisa at the end of the day nimba ninkwetaga nyange nyikirize eyo mperezo bwabuzi bwawe runde tustamege hamu mu office tuhanure runde tukikarege hamu myanye yetaliyemu nemu umpereze ideas zangu sobole kuba ninzi implementinga so nikimanyisa ensonge gyonkuru muno na muno akaruru ako kutuliyo tukatahamu kandi kugambira ngo nubukatande keke kwanza turukwetaga kwe ijucha at the end of the day haroho abantu abamurundi abatezi bakaruru abamaragatera fa rundi abatere nsimbi ngo kwezino zero ndizigabebwa umukaruru akaturugera kutero tukatera abo influence yensimbi tukatera abo influence nanka agambere mukomenanka then hati at the end of the day miyake tanege muterere omuntu mwe ijucha kasara kahemba yito tukakoma waki mugenda hama radio mutanka kubazira tarugo kandi akaruka ninyo mwakati kandi kakakateke bwaho muteke yenjwa mwe yanyu nk'abantu abarikwetegereza nikimanyisa kome omwebembezo twatwine mu bwisige uturarura ngo nasobora kuba natuyamba nuko miyake etanege tuleke kwe ijucha kakuba twakomere nanka we twakere nwakagumayo ebintu nkibi nibyo twavoidinge nuko nkora kone sobole kwa nija ombichiwe kabyetu nkora nesobole kuba nija ngoreka kutina sayina abantu abakucwamo tukamanya ngo cyo bacu amukekire tukabakora tara abo baro sakuba ari influencer atwire nagambe byo mazima nakora research ye nagaja to muntu gwari atanati kaza tushanga no kwari hatogwe twamukora tarantu batwashobya that is what abantu basima kushanga ine kwaliti zezo lezwagambe azine mpale betru we karaflona abaza bitu mbaka kwima bataka bagamba yito nakagambire hatulesirono mushaka yito rwakuja kutkora abo urubajono nandiyo nimba zaho kugamba ngwensonge ge yakaruru etabaretero bundu kweyijukya nemiyake tane takahoire akande mukamarira nwe ijukya uzana mango umuntu umwe echa kugambara no shanga cishire iwe umwe akorera research kwara feeding yo tambare na yahabwo kuba kwa wayesigiro je oteje shongo buyagambwa charite kumanyisa namazima ubuno shanga rinko mukuru wedini akaremera karaha mazima atura namanyo umuntu arukoraje hati ayemero mchachi nkeji yashobora jati muterre nanka habo kuba nece wota kweka kasomo research yawe hati ugwe no koratara karure kutukahende tuzomukindi but anyways okuchwa muno kwawe okugamba no kwitu okuchwa muno kwawe ntubendeza ugumizamo na nakaruru akihorere otherwise turiyo umuchanda turiyo mukeire akechanda nabwo echo nacho twine kongera kukiteka tekaho omucucu no mwinji amazing gabuzire nahurire amazing gabuzire nahabwo cyo twine kongera okwefaho na no kwereberera na no kutamutwani kandi abana bita bari kuzaha amashomero nangwa na noreda bari kuturayo twine gumantu bakoratira ukabatwara amazing agwa kwasa koresa yishomera go kunywa na mnonga kana no bwa no bwo ino mukabwambuza yishomero nakweshengereza gumo butere mwaka cipako twizi ninga shaka juice nkaka umwana kwara hikoko aboneki ya yegonoza habo kuba obwiro buturumu riyare no bwo kwoma hatkande bokwiko karambecwe kebe munamuno hati nka rugudo rwakatete bari yomba rukora aho yo murembo rwambara abantu barukubi akacucu akaliyaho kamani muno nitusaba barukwatwaho hakire eido mukaira kanyinki akara na rundi rwe bagyo abarukukoro barukwa yinukire barabiyemo twizi motoka bari gashukamo kale motoka biroho bayite bakora bya twizi nakati gataye ngayikano sho murwizi na horuceri rulhala hey so mutu yambe abantu barukubiye umucucu muno icucu nyingi muno bakakwizira ke mu town na muno ruguduru bariyo no bakora muntu no jwaro bundi kurungi ugamba kampyo karuganga maonye ya kastore nyine waraba ngaruke nyine waraba yorukata boko tindi shonga
inora nyongine nimbaliza abanya-Uganda harubajura abanya-Uganda Iroko turebe. obugamba kanju wale kurungi ngende karuganga maonye he akastore bwango bwangu nkarete baitwe mbere abantu abakora baruguda ibarumu terunungi sabo bundi nyenkakara mubarabizemu tuwizi abantu abakora kozisa orugudo rakwa abantu baingi bundi naruwe bagye mukwa mwinukire nabo musige mwabarabizamu tuwizi nko hakire ecuce sobora kwa nekendero mbwire nkabun akande omurubuga orwambarara enkurakurana tujetaga akandi tutakozere ko mbwire ko kumenjura nene enkurakurana tujetaga baitu nsaba abantu baitu nabo mbafeyo namuno abakoso orugudo bahara banje mwongera ha water intake obwire nkobu kandi otwizo turi omuntu nabi tumurabone omuntu nabi mufeyo munonga abo kwankantira kubireba mu gace ncwire amizi gabuzire rero manya twacha naba rero manya twachikora ki hati warwana amashija abantu wayendo bargeho konko tutwizo turaho tunabi egisonga nkuru munonga obwire anyway okaba smart mu kinihiro batandika kungambura mishoka mbere bakwetira amazima mbera nkagirora nagitegereza wachibika mpaka nuwe rundi so vibe kabaniyo akaba smart muno aha mukoro akandi ijuka ngo kutukera gamba ngo jwara kusigikiro hati abantu ine kufayo kusigikiro mukoro ngo kuguli hati abantu mujurizi na mjanta kumeno nyeta cyo butunji hati mbuya natka kwa no gamba tojera ngo mchini hero naza kuba hari yo sister Charity twebuza and you the same person I was like no here ya mcho butunji jire koti yanje nkibere yineta intkuriya no kushanga yo sister Charity so that is what you found indeed you are smart webale no kubaho hamukoro guno guhise kitinisa baitu arahumseijo mu akabaine vibe ayinka akabayo omuseijo nawe mugambe kandi akayimuki abantu akasara gahemba akabina akazina kakayazinire ngo abacyara ngo habwaki na mukatuwamu akabeyi kala ikuru ori amazima akazina ko nkarora kayimuki abantu bakuru nkarora kakwata abana bayisiki nkarora abasigazi nsinganto bona bayimuka obuyagambaga ayinembere ngo abakumpagira muraha ngo amazima kazeni wayimusi atakigenderira ngo amazima genyini ngo hati tuwe karakase kumale ko mwaka turole ibintu kacha kwe karakase nabo tumukuchobasi ejo cyatasa kubasiriya yula karo yimukaraga Tina baba sinaba. He pulled up a good performance and I liked it. Muno byekera kazina ako kurangwe nsonga zikwataka ndebye zaziritra kutekiranga neza kandi obyake harubatu kandi wena yabe yargo kubagambira bushata be byabushamuzire mu gwekome ato byekera harubatu ruriyo rwabakihara obyetse bine senta beno batora nimva rukwenda so yonkore gima bakagikora batabatekanizo mukoro so obyake na harubatu ruriyo rwabakihara Okay. Amazima karo buriyo muyesemererwa. That is none other than Rasta Charles. Bari mnonga. I recommend you amazima. The performance was good. Kandi ensonga ngeze zikwanzwa tabantu abulikiro. Nubumezo bwitu bwa bulikiro. Amazima ntantuzitaga. Nizihayo amasemerero bwo. Natanga kubareba no wumbenye sigira nawe pamukaro njukora. Harabanje mwekome emiguhebiri. Bwo kubabece birubakanya. Ngumushare ho murgahaca amtwari 10 muzahari yebiri cyona twibisite yingi bitagwe mkarabana umwe komangari okay wari mnonga Rasta chazo kuchamura abantu ahacana hiro cha Radio West konkana beshengereza nakasente mukaronde muhingo mwani omwana uguruge mu esente mutemu nkuze hipu nkuze akaskini webarenyo then ahunda arabembe ninkwise kitini so je tumanyogwe no mukazi wanje kugira kudogo no web girlfriend ogunwe nanka nkana mwija mushanga turije rero mutunyunyuta omukaza yabari hurire barebo muyatandika kurege misi Dera muherwizo ba mumusharabe anyways twaza kusomka humura basewa nabanyamutsa kwantugarika hatine papura Zamakuru aharmu the new vision na nor papra orwa bukede. We salute you. We are coming back. Watakarga.
My friend, when the sores started, I went to 3 different local clinics. Can you imagine? I spent money on creams, pills, even injections. Nothing worked. I didn't know it was Mpox. By the time I tested for Mpox, I had almost spent all my savings. How I wish I had gone straight for the Mpox test. I could have saved that money and time and started healing sooner. That's true. When you notice a rash of fever, go to the nearest health facility immediately for checkup. It saves time and money. Yes. For more information about Mpox, call the Ministry of Health toll-free line on 0800 1066 or send a free SMS to YouReport on 8500. This message is brought to you by the Ministry of Health Uganda With support from UNICEF, WHO, and its partners. Ebinzo mu mpapuro z'amakuru nibikushibwaho. Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ni nungi nitukurakuranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi. Kwetu agaruka tyo mutahi witu nempapura zitu z'amakuru The New Vision hamwe n'urupapuro rwa Bukede kiri cyo butunji charity kinera ke kasanga kiya kiki byo mfitera hamwe mpaka shayishatu kandi nazagambo rurimo Ruganda umutoro nazagambo Ruganda yekitingine mbuzibu berinyo wacanje nyirwibare canje nyumunda yamureju shema north yatika umunyango naona ko nagambo rujungu humura Nitwakura amashomero gita twashomire mu primary atome tushomera grammar no suna as so that neither no despite the fact that in spite of the fact that why niwo wenyini mama twasoma no twetati twasuna hadi dai I wish I did what enough marayo did I die kalumu wako wapo hako kalumu anyways nyoka shomera rwibare primary school mshomesa wanje wagurama bakamba mwetake kanisha ke yithi katkantu mwetake ensi amapo erohedi kweli ya government ya bantu buntu ishobero nari ya government mama hey rizo kubari kyari yo kasomera nka naye ngande muri ya government roho riri ya mugumbura ya bugake mbari ya kagorogoro primary kagorogoro ugira ryo kumenya mwenge central yes no washomire bakamba jeta nairo jirati nairo course Rutara somere nayo English course to kwasa mu rujungu kebara rutaro nairo course atarabishomere byo birutara rebere kagabana banura yabareta imurutoro hatari ya urufumo nanka iwe myehembo ke kulinge ya kagabana banura laro akata choko kusoma kwetu kwa Burundi kako rumararo twasoma isoma muri reading umusomesa yagendaga ikaramuti atanga kweta mu register umwum akwasa katabu asukura agamba tandikira shoma huko na page yo takareba kuna agaba maxi yes arora full stop wagitaho koma yagiyaho obwo kuba no soma exclamation mark neba obwo kuba no soma no icha hata kafuruzo haroga hati ubundi umwana atukumena nemukono ragira hati umwana rundi bakamukwaza katabu takabaye no kusoma norore ntuyo zigira zitizera kara so every ono musomesa makinga we gain confidence
nuga amakuru wagamukura nsoma goli yaterese magaha cyo kasanga kinosoma kurungi amakuru so tikitandikire hati nikimanisa nchokurora hati na government garukireyo nsomesa yerkuba ne saneti baturole amwana bamwasesinge na korata na relating hata na abana bagenzi baheru nebintu ebindi cyari kikuru mune nsomegyo anebyo buyonjo bakutakuriyo MPE kandi twena abatwaraga heru abayisiki bayamubwe ko yitu togo tuni mpali ngufu mpali zabaga ngufu twatwine za tajiri no busati so sahi naho abayisiki tajiri kana yo takujika mojo komiro tingaho tajitiro so baturora ona bire umuhane nono zisazira kurungi amino wayeza osingire Hauko naba aha gati yo mugongo hano kandi bakara guceka ni hata bacekinga so nyenkya umwana akwatwe nsone agamba abondanta nabi mbajya kunya hayo bantu wale maiso isomero ryona rikoleki rindole muti ko nawe so nkora nkegi nungi muno akandire shaping umwana sobora kumuyiha mu Uganda ubujunanizibwa akandire ncyo cyo mojo najo arakakota cyaka kamuje norangu no mberuguriya hamster ngambaho nungambaho so nikiye kenyine kituriyo tubaza kagorogoro primary school eri kuri Mwenge primary school maharanje nanka Bridget okashomera nkani Ibanda Towns ya government ya government baby you don't know sanga tibikyaro you are more brighter nothing to talk about you so nibyebe turiyo tubaza byenyini kurora ngo ubundi umwana hisomero tarukutwara wayi kwikara mu class no kubaza urujungu ubundi baitwa atamanira kunaba yes umwana atakuwefahu wenka ko bomezibwe akamba matwena rumwe nko inyindo zona zirumwe bizi uhinduka uroro umwana ibyo nabikoye bakushoto umwana bakubasomere na degree ya Gine nkugambi na geratu no sanye ubumba mugama ngunu MD yaragaramu empari obukonda gitire nyuma bugizibu tubuno abugurukire oketegeri umwe ko guno agusibira hano ngo MD amwe bintu bike tusemereye gukora bekatwihaye kisanikiye nyini ekitusemerire ku bantu ba ombomezi witu bwa ni nyakuraho abacara abanywano banje abine abashija arukujwara eriye empare yo mundo kiza kujumuya ahubwo jozya urutaro kabanza warwa no rutaro rwa mantaraba ndeno kashanga ngo yazo mu toilet no boyine kumukurata abo kwa barayi bareza kugira yemaze gushaka ibintu bisobere amshamukura myake ejo shiro inamukazi nabana toilet manners nowhere anyway givina nifitkwega zatshira bato of course inkitwara abakyara blame the parents and the schools maybe nabaka ground abakyara tureke kubarura ubundi harulengo rugangugu n'umukyara wananga akwambara bamwe bintu bingi kandi bayingi muno habasayija akwambahira abakyara babo jurize ngo ngo amazima nyu wanga kampindura yegera mbere yanyiha yamfora ki so nikimanyise kibaru ku bantu bakora ki extra nikikira hariye cyo kugango ubundi bakwereza ibyo kuriya wariya akande okugendo munjwara kwefa ko naba nebindi habukubanwa basije benyine basono gutera ubujurizi ngo nyo ensonga zikwataga noko naba ngo basibera muko amazima genyine ngo rwango tagako murebe ngati zakuyaza kunabo shangana agatambuka akakuri obseri omuntu ruyageterire mu abazagrate agahuriza inawagire gambe kigambo kindagateni ubwo yaceta kindagateni uri yajatuna ati it is kindergarten so it depends where you started from so nyangorunguza I mean urunguza gamba Rwibare Primary School, my foundation. Petitions Tribunal sets hearing dates. President Museveni congratulates NRM on LC5 polls. Then full list of hearing dates inside. Biona Briomno Jacques Noreba, Ebiarjere, Ombururu, petitions Ezruho, hearings za zone za Riari, and Mzee is also congratulating NRM on LC5 polls. Nebindi biriyaha. Then aganda makuru agari mu papura rwitorwa The New Vision ahanindana bagira nti government stock farm turned into marijuana garden. Government stock farm turned into marijuana garden. How?
kandi turiyo nturwanisa za marijuana kandi hatwagaraka twashanga ngo government stock farm nimwe twinjire. We don't know what causes that, but hano zakwa no bireba. Then President Museveni breaks ground for 58 billion Ugandan shillings Bataka House. Rabyo ni ndabirwaha. Luatamu House will be constructed on a 2.7 acres land. Birwaha byo nutakabasa kubiferwa. Then and budget China hails Uganda on 93% growth in exports. Hatishintu indawe niwe banza kwabaza kubaza kutunanka. Mitoto ine kwanti manyira, how come they know for us, we don't know, but anyway babikoretera aha shoma hati ni watch change yataka change renkanye neja kwa nomanya how we are doing habikwatana na exports. Then ahandi ni ndamba giant women leaders demand participation in security and indeed uko mchara ha kubara ubundi hona basa kuremeraho then ushange kintu cyara bamuje. Government launches one student one laptop program. Good. Wow. Ine kushoma wawa boko basigaza imbine nabojo. I mean nabishiki. Abine kubana batunge bintu nkebi. African lawmakers demand preparations for slavery. Amakuru nago bagareta momu. Tinkwenda obase okugaferwa orupapura norwa the new vision. Farmers are cautioned against planting now. When you really plant now in this season, things might fall apart. Obasa kwenda rotine cho ihireyo abo kubakire nkabi seasoni neya echanda. Ngene cyo kiteka teke hotakatomera, otherwise one oteka tango misha aho kwa 8:18 ngwaka 15 actually atiro chamari wana jangwa kajura nkabasa kurara kagwa rinda mukacho banzo karebe, otherwise basa kushanga ibintu byakuremerera. Twaza habwa tena health and beauty ahanindani bagira health experts link disability to non-communicable diseases. Yes, basa kuhendera obire kubi abo kugira ngo eze ndwara izinde zitakukira nazo basa kurentera wahendero birotyo. Cyangwa umuntu shukari yarwara ikironda cyayanga kukira yashindwara nka kuguru bahika ahakusharaho, you know, samher gwizoba ubwo naba yaba a disability, and that is from a non-communicable disease. So we are relating that to that. Yes. MTN powers inclusive to digital growth, 21 days, 5 regions, thousands of lives impacted. Thank you MTN. Amanda gumukutamunonga. Actually mkamura ba sponsors bechini hero. We salute you very 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 much. Tumukaturekaga aha bechini hero. Nyonka tandika kure mkoro ya Radio West na tandika kura na MTN. But kino kyabere na mukaga babaire baro. It is as if their targets are the same. Kurango muntu waburijo kuri yahitaka yabasaved. Kandi yo nokora activities zone zitazimwe na zimwe na hamukoro bongera babaho. Bagaba buri kimwe. Wow. Bagaba data bagabira abantu t-shirts bakora buri kimwe. We recommend you MTN akandi habo muri mogunugugumu. Nugundi nuko mukore muti. Exactly. Pass O level, of course, into basing a new curriculum. This time round, mathematics, new bareta, tinkwendo shembe nacho. Bashija muri babrano hango no yine kushomoke twara. UPC delegates extend Akena's presidency. Esimchana arga kugamba kugira ngo abe bine binda binje mbabinogo. Bamutaya hasigara bakire kure. Nozaho oye. Ijuka koti enyuma bene ugagama ngwa ngukusikira ngenderwa ye kitebe ngwa Akena gunu murundi to kujya karoraho. Habalot to kujyaho. Akena rehera gambe byanyu. Ese nemba zanzi mugamwa muri yama. Byanyu. Nyoni ngyao so. Nsonga nzizo. Era kwali nyo. Museveni urges youth to expose corrupt officials. How? How? Makimanye cyokora. Okay. Cyo kubanza ngo bayingi kya kabiri bala social media kya kasatu no bali unemployed, so nikimanyisa nkibanguhera muno kwatabo na muno muna bali mukintu abariko basabe bituga nuko basobole kubahiriza emirimo bariyo mbaronde mirimo no babakusha bituga. Haro chepaso no mwente be katano wa district itakwenda Gamba nwatahamu.
ikiba mukozira mutira karuro kasara gahemba nsonga kiyemo hariyege abataka wemba hayo ngunu waba yakyasingire gabemerimo kugitunda ha district yegyo kugitunda ziri yes oreta ka sente dena bode komuru nguhajana omwana obundo hakyara asomere mpapuro azine asemere kolifanga kutwara umulimo ugo atunorete cha miliyoni 3 ngubaito abayinomo harubajo rugamanya akataka nkatunzire che zero so agumuima agwata guherezuri niye bayire manzonga yo musingisiza hatago uyazi shabire ko jengo akarga yaza TikTok yamuga yamuhayo so baitu ngisana amakuru agakabakomi bamugamba nobiya kandi osanga ubundi mbakomi yabo obumno bali bamwe abali bamusindikira abana babo nyambo mwana ngugu amazire njantu ijagaruka tukiganire umwana ngugu nwagiza nyamba akwa masiko false hope at the end of the day urugwa gwenyine ngo yaguhera akaruga katakwi. And where will they get the confidence? Bari anbo bino bushoboroze nekitinwa Dera hati nyonguru kenza TikTok acha pasoni LC5 wowa manyankahi njireyo yakoreche nechi yasha ibintwara 20 tabakuranda bakakwate benwa. Where are they going to get that confidence? Where is their protection in any case? So echo chigambe kunkabana abantu babatine nuwataine mulimu nuwali natandika kurana yebaisaho so kyonka iwe habwa engesombi uburyake umururu gwabali abayaherizo byonanize bakwembera aba district sago na handi nubo baliyo kandi bakore ibintu ngebe hati yitwe tumajya kutunaka mu buzibu yinanye no buntakiri youth nkabe nembagamba konka kweteka teka hinga kare hebye muzana nabyo birumu kurupapurano kurubingana riti harimwe emirimo mingi over 170 jobs byona biriyo mu rupapuro rwa the new vision rutunje oja kwa numanya ebirukwogaho ati yo kankoma wari bari tanareza kaire kabukedde mo dakike ni yenyin bukedde amaze kashika gorogoro ekakusomesa goruganda ni hati nyonga takuga Uganda ndi P7 akashika watu furuka gai wiro wembere kambe muno basi yakaberiege bakujeta bata ningijuka kuri kuri mutomo takabye baitundu kagezigezi obiyamara kuraba pa isui yo cover present no yimbe mugugu yaho no gigaramuka ego bitu byari bibi muno umanyangoro rwayosha noza kurinda nyenze nyenje rokera oli so bari kuzakampara myaka mito urugana nindo manya anindu itegereza kurundu atine mwana wanje no wanankeje kuri hata kaine mtahi wa mbuza atibishi atinde bano gitemba tinda no gitemba tinoza kampara tinda no garka togeza Uganda hato gitembo garka tumbene kankubuza atino rutegera uri akaja tininde tegera atkwera no rutegera atambwene meshene bena uri amugarka matto mshota mutanditsira no ebintu byabure endi mizino ziruzaitu nabweke mutuganyire yebera bitageze takwate meshe ukatto mshota museberi awanda abataka obuhumbi 58 ezekizimbe that's a lot kandi tukusimu mkuru wihanga kurangwa ensonga egyo gitekerezeo wasobora abataka abo kubana ukora hansonga yabo police ekute ababisa emundu emasaka suma bwe mundu na wingi omwihanga aroho story ngi kusoma wiki genya koire ne kwata busuma bwe mundu na emundu za police kabe kwasere no zorora kimu nguziritiza abantu babulikire mundu ezibana bakozesa okurana bayiba abanya Uganda okukuza amatikira ga kabaka agasatu mu 2 soma oyitegereze akande biruko mbikwata nsonga egyo page ya kabiri yabukedde olwalero soma usobora no gitegereza police ekutte ababise mundu emasaka darabo babakuletire bali hampingo kande omukururure ahamuna juko abakwatiddwa bona bakuletire mbukedde hati ongera osome nebitekerezo by'abantu bari kutekereza habusuma nkobu awuro kugenda mu maiso muhanga bo 7 awadda abataka obuwumbi 58 ezekizimbe kuletire kisani cyo mukuru wihanga lyawo wakati n'abataka batalba munabam akandi wena bakwase ensimbi ezo akande ezirukwata kizimbe cyabo
tugenda mu nsongeze byo muganjano nogumanya muganjano we bali Desire Luzinda ne Vixen bazeemu bye bakola obuno bibagera matoza buza obuno bagamba ebisuba bwitwati bakuoleka even date emazira kwa netekebwa the date is set bano bona bazini kandi bona ba gospel Desire Luzinda sazuna tebeza ninjiri ahamno muzini le Vixen mbamanya kutorora le Vixen ina kazina ka Chikibombe tujeshongora ine binji akabantu nuko bakera kumanya style ya Chikibombe na musigazo so abayingi mbayine mbera byamo eminu egintu jagisika ngo namukera ngo manye myaka manyinga yona yini nyo mwabazaire so mbone mweto mukayikuru mutanko mweto mukayikuru bishir kundo ne bare yo love ebine bemanya so ebiri 15 ebyo kwezo kwa munana akanyonyi kamenya akandi arana kali akanda kesho ngarakondo kukunda mbera that is the Vixen we are talking about mubuza mbera ngubaitobe mini megel nakora diguri akarugire nayo makerera gine konkarukora ngubaitwe mbera eka ya mukwata biona ebyo ebiri 15 le Vixen Desire Luzinda nabakoba atendereza abagabe b'obuyambi kukutereza obusenze bw'abantu kutaka so abagabo obuyambi bano bakoraki ababaire nasima noja kusoma bukedde obuyetegereze study materials ezirumu kirokinu PLE mathematics haruna answers akande guru mwana integrated science hamna English omwana asobole kuba naye yongeraho mu byo kwetegereza namuno mbintu ebyo kusoma iwe omurungi aliyo naturora amachagariro banonyereza kubinayamba okukuza amangu enkoko enansi enkoko zetu za bulikiro entoro bunenye akuno bagire nyankore enkoko entoro nayo yargatore kija kamara hetiro chimwe ne yabenyankore yarge kaza Kampala ne yabenganda so President Museveni azitongoza nawa cranes obukodyo empaka izo mpire za Chan nindora Deputy Speaker Thomas Tayebwa Roho nindora Minister Nsongeze benyegesa nibimzano Janet Kata Museveni n'abakuru abandi omunsonge egyo mzee nanye namreba hwaha tacha chagine mbajangu ngo President Museveni jagos the board tache charumu as the first leader and Minister of Education and Sports Janet Kataha Museveni looks on kandi ubuli akatugangu yazambagana mu musanju uno yarabagoko embwire busigazi kwenyine ngwa bamuroraga mu musanju waho ubuli rarari akogabire ngana rankachirumu tache charumu but I think this man is a multiple ano bukende wa mukuretire tache charumu mazima oreba yura wanurwa charumu gari biriye bya Moses ari kaza gutera gwajagenda nagwo yagukana mutaka abeba mundiar bajbatiriza Bible. Okay, that's Uganda. We just love it. Ebizalo kuletira Rashford atandise obulamu kuli mu Barcelona na mbere bene singira team ya Vizel goals isatwali yemu agubaire mu mpira ogu ijuka ya alone kurgo mu team ya Manchester United. Alexander Isaac banguletira wa Newcastle na itago gena kuli mu team ya Liverpool. Jokares atandikide mu mizira abaseno batire ngaro basemerero babaletiro mutebi wa team ya Sporting CP Jokares akande bamukuletera hano kumalira nago akande bakuletire beraze omuliro baha abavuge bemotokeze mpaka ababakuletire ebizibu bya gomba tebinagwa biri byona mezano akande wetungire bukedde yakiro kino nuko yasane etyo asiringira ukomezonka oruhanga area Uganda giyetungire usobole kubanora amakuru wago nagarukiraho iwe ruriyo na tororo mukayirekana
Dakika za 5:08 ezaringo mushayo kubanza nkiro cyo butunzi charity nyine lake kasangaki agwa program ya sistimuka kandi nzakwa ntendera hashayisha tu bitahabwa hatwaza kukangaho kace omukahumuro then nabwa nyuma ntuza kuba ntugaruka kankubuze no rutegera munonga ngene meshene nemeshe ah nimbeba no mushota katumure ntugaruka utakaruka ebyizo mu mpapuro z'amakuru byabambi kushyirwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukurakuranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi njangu omukazi kakuba inenda arebe ngo yarebererwa je kandi arebe ngo tiyari yabishaka ekitukweta hubs nashikumira emibazi fa ahabo kwantuma yango yebyo nibasa kutuma enkora yo mwana na muno omyeze 3 yo kubanza byamuha ebicweka ebitayikire konka obutosha okugira ebicweka ebitayikire nibikibasa kutatuma mwe chagira effect ha mwana omukukura kureko mukuzarwa nco tukureba twaje omwana ogu yabura mwechi neki konka tineki ekitukumanya science eri kumanya hati ekiri kuja omukazi ogu akamisinga eki nico cyatuma atakuza kuza mu mico yes kureka ine mibazo y'umuntu yakubasa kumira ningashi kukozesa kandi ekaba ariyo yatuma yamuretera enchuka chukezo yes before atakashire time yo kuza mu mico omuchara owabo inenda okay owabo inenda ntugirangu atakafa cyakose mibazi fa narishi ebishaka fa abo kwa ine mibazo yakubasa kukozesa abashaho batendesha go kumanya mibazo yari kubasa kukozesa eri safe neya konka embaze mingi teri safe so nikiba kiri mukazi yaje kuyashasha yabayinenda akayikirira abashaho omwango kweragurira radiotherapy no muringo go kuragura konka nibwo gwine side effect ngo kugira ngo wamira mu ekijume kiza kutandira omushija konka nkibasa ko butahurira je ninga shikururanka nkano izo mu mato ngo kutwaba ntugamba ari ku chloroquine konka tikiri kumanyisa ngo radiotherapy abo kwantu abantu herezo mubazi nituweyinga benefit against this buri mushawona nabana areba ngo omubazo ogu naguherezo umuntu naine kuba hamagara abo kuba priority namagara konka yana areba ngo ekintu kiza kuteganisa amagara kandi nabwo kimuha complication endijo ninga side effect endijo konka kakajya kazubuka chekache kandi akabaho then change maisa gumbazo kuna basabu kozesa so umushawara kuza kwa radiotherapy na ntego kuba kibazire ninkuhiga iwe obakubasa kuba inenshonga yona eyo kuzo mu mico abantu manyangu omuchara wena kwa kwise myaka eyo tukweta yo kuzaramu asheme kubanaza omunshonga zo kurebe buri eshaga maguru kwezi ako cyo kiri kumuhamisiriza muno mukazi kandi ine chance yo kuzara so ko kwisa obwiro kareba obwire wahise myaka 16 ukarota kuza mu micwe narishi abazire bawo bakirebecho bashime kwikirira bashaho bakabasa kongera kucondoza ecyakubasa kuba kishobire niki narishi wo mukazi no basa kwa waragiro mu micwe konka ukareba ya yesiba ekesiba omyezi nk'eshatu uba mukaga nikirungi kwikirira abashaho bakabasa kureba ekishobire niki
Okay, twagaruka kuruga mugahumuro webale umuri kuburu kanora TV wasinye cyakaraye kirukino akantugera maiso bakayisa tuzenyini ezo rukiyakerwa hati akande tuolekerize okubantugera maiso na entekaniza program ikiro ikiya balaza akande bero 28 byekiro kino ijuke niyo program eyatandike zinzono maiso ganyu yenda kwanjura abanyana baita bright suits abara kuteka mu ibyo kujwara ibyo murembe sobore kwantuzoka kurungi akana bwire nkabunda basange baha Equity Building level 2 room number 5 kandi bakumanyisi yowe no mukoro anya kuine mbaga oswerwa oswera no yanjura ne bakwanjura kiro abanyana baitu aba bright suits ninja karemba sobore kwamba kora hansonga yawe 0 msanju 5 mwenda nkaga na 5 nsanju asatu na mwenda ni ya namba yosubire kwa nobateraho akandi enamba ya kabiri 0 msanju 5 0 msanju 0 msanju 5 0 msanju 5 0 msanju 5 0 munana nonyandiswa bright suits abasoro kwamba kwikiaho ebijware byo murembero nyakwino mukuru ine mbaga ine introduction no bunga ebintu nkebyo kayo akandi basoro kwamba gukora inywe nabakyara hamwe nabaseija akandi mugiyeyo habukuba ensonge ibyo nibagikoraho rundi yari yamasonge barukira kuba nabamanye mu nsongezo twina ba budget boutique bari mu rurembo rwa Mbaraha abantu bajweka umwana wo mushiki bajwekana no mucyara ningasho mukazi aha myaka yona yuwasiya kastaba wagire wabiro mu kino garza higuru nabakujweka nkubwo kuyabagamba wanoza futayaya wanozo wa president Museveni wanozo mu office wanozo mu kinihiro wabarenyo byonebyo mbabiketarindira 4 kandi bashangwa ahambaguta street aha kizimbe cyari kweta GBK house opposite na Central Market yaho wanotandika mbaguta street ureba mukono gwawe gwa bumosho uja kwa noreba ikizimbe cyango GBK house no uja kwa noreba icape kindi kirugamba budget boutique uja kwa notunga cyone cyo rukwetenga akabeyi nakaceni nkubani nkwamiza kandi na wareba ubundi nanye bundi nkizobera nakunurura manyengu nuho naraba wabaje yes kandi hati nyo this is office I think yeah so nebinde cyo rukwana cishanga yose muyabo note umushanje note 2 ashatu nemwe anani 3 ashatu ni 2 nawo ryo waho rusero niwe mbakuhereza note umushanje note 2 ashatu nemwe anani 3 ashatu ni 2 baterre hati baterre handa hache baterro mwazyo baba very much ready okukwata kandi ukabasaganira nabo aboko nyahakire na nyine na nake binde so aho nho nakoma ubona ko namba yesumu nakusya aho rukuza mbwenu zayo bakujwece onure aho raze bajenguya wao ahabo kwamba jangu mukazi mbi no tajwire mbwenu ko rajare birya hamurembe obeno manyangu waba omukazi ohikire ecasheme kuba naba bashija bitu mutware mutware mugende tugurire ebijwaro birunjokwe ntija okutwanguhira nito kuba bakazi abari kubakunda kandi abakore miro wanyu atarumbyo kutaha hello eti ni hiro tungu eti ni hiro saba eti ni hiro eti ni chikachiri chiha eti jeje eti miranko njere eti ni hiro rampata
rwigura mpata aha akari yo rujabura ntongo tungu kantaro kwatagize baito rwigura mpata akaba present mwebare mnonga okugumana umutishaje ntitongera okubebaza basebo nabanyabo umuringo gwona ahabwa kubyizire nibukuratana hariho ekinihiro ekimuze ibisinsi yatungire mu mukazi bitege tiyabera sabasaba ningeje no shecho kikatungirwa mu mayiko tumwakire then hariho cyatungirwe mu tumwakire ke rwata mugongo yenyo atarugira mwa mwana nje kano byishwe yebare mnonga rwata mugongo eje katwara mayiko tumwakire ubutaka bwakuka sabasaba yatwara bisinsino ebinda aho tingumanya bwenje abandi bataratungire konka embera nuko kwetwiretyo mwebare mnonga okuguma numutereza obushaje bwo kwingana butyo kanuma ko gurukwija sakwa tujya hateka minketeja ngana keshongore cyeshongore yajango buri kwa mushanje no cicenga ekiniro cya Radio West so tusabere kibobo no wasigaye hata barondi zine eri no hari ninga no mutoro barondi zine toro ubundi bamena Simoni mweshi Simon ko ine gwomchini hiro karasho twati ine chintu ichini hiro karasho namba Simon na kibobo abyango bakenga ibi ni hiro barire bingi bahita barugire mwa batudisappointinga bari mwaka bahita results ayebara kabasigayo ayebare nanka ayebare izina rye ntarno ayebare Dani wogo akabasigayo so embera nuko yemerire tyo munywano witu edakika zaba ikumeza n'umushayiti ya kabiri twantugaruka aha okubasa kuganira ahachkwate no kugira ngo akutara president Museveni ari kugira ngo eminyeto ebe niyo yarugayo ikabasa kugamba abo abebembezi abar corrupt hazana nigeze okuteka teka okwebuza ahabwenti yagamba haminyeto ahabwenti yareba ngweshime kwa nerga ikabasa kuoreka what is happening nteka ngu eshongejo abasa kwa yarecho kwanza chabyona koku awagambere nibo binji koku awagambere nibo bakwendemirimo so what kikinjira out the other corrupt leader hati yo nchachi manyisa mwanya toru gutunga na kuguma ho mpaka kandi tugaraka tushanga ngu nibo bariyo nibaronda emirimo eje kandi bashomere bakubicenga kandi no murembo gubaruho obo muntu yakoresa sumu okuba corrupt obo muntu yakoresa technology ya burchika chona they know mbamanya kutireba bakacicenga bakamangogu yakoresa technology ya okubasa kuhendera akozere byafaye na information netambura bwangu iyo munyeto since they are on social media the biggest percentage so information netambura bwangu it can easily be shared kwa kamnyeto nanka kumanya ngu kitongole nanka cha advertising amano muguno kito ne yanguha rather than bali obundi abakyali kuri umulembe guli gamba ngo bunna smartphone kegire mutalimanza jikozesa obundi kale ebintu bya social media batabinira bwire bwingi so kandi minyeto nikiyanguha kurolembera nkege bagimanyiro ubundi oli yakwataka video ubundi yakwa nikyanguha ningumi yanti ubundi umukuru ihanga noho abalize nsonge egerwa nesanete bayitito tuyakaguza fine yagibaza what will it take kurorangu ensonge gyaba implemented rundi ya kakigendero kenyini platforms zone zinga hezi nkubasa kwemerera honka ba safe nkagira nti information eno ndahayo nja kubande safe platforms mwatera hoziye nkangira kurura kugira ngo hari namba ezo kutera ezitari zo kushashurwa na mnonga habwe minyeto okugamba obundo busaso buru kushasha ninga wakwata umuntu ari kwibanka amashanyarazi tera hasi mweji otugambere tiyo kushashurwa hate byo birinkahi nkamango bunagamba tina wandeba face tina wahurira kariyanje obukakafu nabuka ahuna borabya tina kuza kubuvumbura then hasigara for you go and deal with them
obori no ntunga hatko gamba social media chimanyisangu ninja kwemerera onzire nti Sister Charity waha TV West akanshango ku nahuntura ni murangu nakora so nkari nyena ngo banterere byeshongoro byanje namuhereze mitwaro yanje 50 yajinyi haoje yanjangu we naza kubitera neje shati nkari bagece shongoro turukura bahambeho ngenu derere hata naheza kusire akandanye mbandi ya mukutu ahina gambira namurebere nangwa nabahano mbasako mutaka kirebera abo kuba no shimwe muri myaka ya hana hake so ibito bitoko begena umuntu nyona nakakutureba then hata muherwizoba namuronda kare namuhonda mutwe imwe kitaka bashitse will that help in any way? Is that the only platform eitwine yakwasa kuretera omuntu yayoreka a corrupt kind of leader haruho mukutucejo muzeyi yinda beni mangu nachigamba torinde batorinye tegera toricumanya ikikuno kusigana ko bukakafiyo nko kubasa kubikoraho then okagenda ukabasa kudiringana n'umuntu oboriyo no ntunga nikijya kuleta nyunda nkijya kuleta n'obuzibu kijya kuongera kuleta obuzibu akuba rugaha muntu youth rundi ensenganto ngo kubyona twabazawa arukubye cyo kubanza tainem umuzeyi amuhererire sente zoni hoiro in stress taine mulimo arubasire nkaite hoira agira kuri nakuri mbamnihiza garuka kirokiti tujya kutera tujya kora tuti baitu busaho karungi karugera muri yebe byona nikimayisa masuka ina makayo hoirem kandi hatiyo kongeruka mugamara ngo hatiyo manyire ngo tukore tuti kandi ubutamteyo na platform yesobora kuba nemuyamba namberara bakamanya naja kuba safe habukuba nabantu bano benyini abaturiyo reportinga runda batsemeye ku reportinga nabo tuturukuba manye mitwarize yabo kugamba ngo ubundi ubundara bahamukutugunja command safe nabinazi ensonga yange keyo no temor tocerwe no rutansa nakureka hati ngo akuleke so ntukirora kisobora kureta obuzibu utalibu nabo munamuno aba youth abehoiremu abaina masuko make abarukwetagana okutandika kweba isaho kandi abasomero betegerize kandi basomere byonko bundi tebe bayambere kiryaho bwe kucakweza kubaho ukashanga ngunayihe naza mukutunkogo na hayo owansha bitugabo kuba ubundi twantuganira nimbasa kuba ntiroka recorda kanje kesimu umuntu mu recording ariho nagira wotaresire mitwaro 5 wotaresire miliyoni 2 wotaresire 3 tokuza kutunga mu rumo habukuba nyina nangwa nemyanya matendekera gatarga mwena gamwe ubundi omwana yahikayo ubuna points azine for example ponka nibakoreka ngo haro competition mpango ari abantu binja bakwende mirimo kujya kumwa bakwende myanya mwanyogo umwana abanza bamutuga nawagara ko mukatugo muzire umuzire nawe atuga kabanja ninga tugente nkeji rero hati bihendera rokwe hatubwe katuje ngo nahirwa nahikayo nakuru recordinga nkina hasumu yanje ubu nanjeze ne atata ninga ya mama ningo bondi nankine umunjero yona bakwa bana bahati mbayiya bargo bazitunga za smartphones hateriyiraka ubu narjira naza kurutwaro woha uwunda ahikeyo nkashanga kitari kijejere cyano kitari kijejere chain erije kuba ne yoreka ngo ubu nazo wa polisi ogwara kurye bituga atura na diringa na polisi kubara abe bandesere mundwaneho abo kubaka tugakanje nanyakanje akanje nkaka ubo rero ntunga bambereza miliyoni 3 emwene yanyu kubarije mwankwata kwataho muri mwankwata mwaheza mundi kuri eriraka erina kwata naza kurishikiza nkahi ahunda amanyengu nibija gukora ha muntu ogwo hatwa kutobahereza are they dealt with mwabakoraho bo already abakwasirweho bakabato mu mbwe suru kuteka nguzine kubanza batwarwamo bo bakozurweho kugira ngo nyonko mnyeto ntungo kwigwa uko kugira ngo nanye namubona namunonga nkabaryo mu offices zitwasa kuza mutukakorera munitwe nkemenyeto nanye nkabona amasiko kugira ngo namureta nije kumukora nko kuri kwetengesa ihanga twase kurugarira habuteka then nanye atari corrupt nzo mu office njikorere nko kunshime kuba ninjikora iweje myanya no direbaho ko kuba noreba polisi manyimbuga z'amateka manyabiha we barenyo kandi obuzali harumna issue yobuzali ati obwana giserurizaho buri bujurizo bwine bayitumbero sebiri kwa no submittinga nuwe nyinento wanyinento woli so hati how will it end
ulnaja kukwatagana hata n'umunyabuzare we nukwatange kuba namucondoza wawe ko noje kusanga ujuzi bono buhine baitu nambere osemere ko no submitting yo nkensinga ntoruriyo nabona rundi rutambuziwe rundi rurwe usenteze ntabwo cyo buzare ntubasa kukiyiyo nake kirumu hati nyonanye no buzare na Bridget nkaba ninye natunga corrupt issues nawe hati nyoni mbasa kuziboneza je ntwari yaho nanimbuza nyimbasa kuziboneza je nzira bizo muri iwe obororoya oboriki hato zitware kuriyo nyowenza harabajuka stoka kafumba nabukwa uriyo nontunga abo kuba tugayi wacu tungira ninga yiwano terrorism byona nabi recordinga hata nabikwata nabukwa irakane rya Bridget bambo sasira ko sizina rya irakane rya Bridget ohurire esimo yabaneterwa yerye ya Bridget hata aho ntumanyisa mbaronda Bridget kandi hati nyona azaharabaju abo kubira ko rode testifyinga ngo nankanuwe nanka eco buzare ntubasa kurwana naco konka bwe kati je nabo munyabuzare eshonga yanje ringu nakitwarira nkahi aho baracikore nko kucemerire omunyabuzare unanyweza amanyangu byamukwata yaba punishment kuyargata argaraka kuchikora ahari imbugana araja togo mwana akunda Uganda abo kwakakorece nece mbwe nkacikampika onkatireba nacetegereza protection yanje yo eringahi omunyabuzare nturana wo munju kwarargeyo mukamuha bail within no minute ninga kabahe kitugana nimwe mukamure kurakija atara punished nenewe kwa kugarukano jangu naza kunkora ki sonyo hariya niho busasa bwanje hiburi ensonga ya safety nkuru mune turiyo ntubaza channels na mbere ensonga zusemereye kwandizeraba nkuru mune turiyo ntubaza emiringe etaliye mune mwenya kutekerwe ukurora information egiya heka mwanya mbere semereye kwa heka hataroho rugidistortingire hataro kweralikira kuno kugamba keninja kukemaliranta kikuru muno because cases inkazo ntuzire ntuziro umukuru yango abaina aramburi hanga na intekaniza za PDM obaire no haro yemyanye yabaire na kaho ayemira kaguza abataka inyu hano ensonge yen mugimanya hoki abataka bimukiye mukono bamugamba mukuru wihangi tukakora gaki kabireba icyakabira harombera nani bamugambireza eza grow it was a certain function kazi bamuhakazi indaro kazi yarahera yajatire ni manyangu narga banyitatu mwenda munyitatu konga kambuga ati muziti manyiro ubundi no ndata so nikimanisa security issues nkuru muno kandi ono sango ubundi ababayene bazigaba bantu bayire mu line ni yemu line yemirimo ni yemu bayito umukazi yogubekire ha information yokusanite no wenyine mu mutima akacyura yagamba kajati makunda ikomuka so kutata mzeyi we really don't know whether she's still alive yes nikiba nikitwara kingi kandi kurora fine akwantoro insingato ziri willing kwa yo information because no bariyo basafaringa ebintu webi bayito baza channels imahandi nyakukire ko information egiye sobora kukana mbere rukugiya amazima genyini wabuze buno buija because no muntu rukwemera live akagambira umukuru wihanga ngo ngugo nabana atino bundi gamba otiyatahe na kirekyo nikibaza nsonga ya safety nkuru muno ne mahandi ndi channels zindi siseme kwa ntara mu information yegyo kuro yaheka hari yaba bakiru kwatwa nikibaza yoni ndeba ngo instead nshonga nkezi akabe nazi kwatsa nkito abakuru mu government akuja ngo hata no bakamaramo nayenda njende tine cinjira kuferwa ngwenu kugira ngo abana bito babahonda hamutwe nje ngumuzeyi cyo buba nito wachikwasa banite twatoba nacho bazorole muri umugambere kurungu na kurora yo karigahe so muzeyi echo chikwasi twe abakubasa kwemerera hambeho abatachine chikwenda abo kubayitumye kayatsijire cyo kwanza chabyona aho byasisikariye bakora putingire nebindi itwe byatwabe face ingire byatamire twayeruhire so obundi twabite twahereza amasiko ababana bato bakasha ngo boni hine twayinegizeho ninge twashangwireho ninge twakozireho otherwise omwana mutombi basa kumugumira tayine defense yona tayine kasente ka transport ko kumutwara wa ya person RC1 RC5 bishuwa wahurira undi yari ntitwara nakena jatatiye mkiwa kana we noronda chaha okuza polisi no kikeba kandeba nko wayanjuka by the way bajangu hatakakana nakafachi aba bari munaja mteyo
nabagaruka bahaye na kuriya so ntakashyireyo nababa babi so abonje ndakuchatse nkacarte hati wakale kwate sumuye akachitaha mukutunyinga akachikuretera eja kaga kazano kakahwa mukubara aho ndamutwe tuwe no kushaba kunka mutabana wanje musije yo narabana byabagumira muzinzonge girolem abantu abagonzi hanga nk'abantu cyabayine bakyaroho kandi yazonge gyo mbamba so girubasa kurungi ekaheka na mbere sebire kwa ni no makutina tinse bwo kwija hasumu waiza kutandika kubigamba yangwa ubutumwa bwawe buruzi yes no mo butumwa kungati nyono za kubumba ngarike ntambara bigere ikuruganda kuzo mutawuni karaho munimba nakugambe kunkakani mzee hati ntumanyisa ngo nabanza abampereza nkatwa billion katunga yinsiga nayo mbeka nkamajuma ngo abandi banje mbagumaho ndabonece barya nantaciro anango ikire erindu yakwindi prokopa ke kwetega wano reba ngo government nonda etebeka nombi ya corruption no boyine kutamu then itaba kukunda kusacrificeinga hatubene ho twizere ore nantunga katira kwebuza abakweta suicide bombers umuntu wekaguzo umutima naguhera aho bom ayebuza ntaba ho cyenyine ndekateke katabana kanja kato ndekateka ka compete ariyo go unanaza kutaha university hati byaza komaho how do I benefit so banjira ngo chukuruna kurango wasiga wake taringa baba basigara habe byasigara so hati muzei ati nyonkanye cyo nimbasa kuchukora abana amanyengo baza kushoma eko mbyo kurondera sente hati mengo baza kushoma ubu ya harahakazimba kara kakashiraho billion nkarunana hasigara no barakaraze muzei first hand information ni tutugine gamba turga muzei naba musanju guyara bagakuri we hakale naba musanju first hand information irukunu mbantu tujine tujimanyira irukunu mbantu babulikiro hanze bali abalikuri mu office ebintu bakobimanya ito tula ground turubasaka gere busa office tutakta hamu embere yona tugima irukunu hansi ati yozogoro giseru roku abo tubakuje gikuhereza ine somero kono utungana muno kubane kwatagana songeza corruption ito kuna ground kuno ito tugine kandi tugine so ati yensongezo hata babahigura baba baryokwe borode no bariyo mbabakora yowe bale umwana kajangu in rebels we are rebels hence a menace meaning ngabo benyine nabo benyine nokutoza nabagwibere so hati wana kugatunga mbwijwire je kuno hanze Bridget are you willing ito tugamu kwakwegitaka akagombe wamara yowe Bridget nawe takiri cyo kuferwa ari gaitwe Bridget nawe takiri cyo kuferwa yatwe gaitaho exactly so tontra president wihanga arukhiga eminyeto umupapuro wito rwa the new vision okugira ngo babase okwehayo okurgayo bakabasa kugamba ahari corruption base kwihaya bari corrupt babagambe ubundi tukagira makaga nyakiretere umwana oyoreke ngo nokunda ihangari yawe kiretere okugira ngo oyetebekanisize future boko baba corrupt baba kiruho umurimo guza kuburira iwe nkomunyeto noza kushango shange ngo burito kuza gukora cyo nangenda kasente kandi utakine utakakarebere kandi urukwenda ngo niwe ogure cyo banje nkeki urukwenda ngo utasiyo mukazi nkogo zarabana niwe bashomese ogire ente ogire nabindi nkoko tumukwija kwikayo mwaba mutarwanise ubwo bushomankuzi oburya hagati yaho ngwe no kuno kwerwanira ihari omukuteka kwanje ntari munamanyisa mbase kwerwanaho abukana nshikanga nabo bakiriya basigaze bakarebe mbere yabereho mu ihanga barebe ibintu bitakutamburaje bareba stiro bwirobwe nabwe za corruption zikazuroho ubwangambanye kabukaburye debe then za panda girls kanzingane hibwa kasheshera omukazo bo mwine bije bamukwaka batubutunu bamutwara bamshwera abakwana bo bariye kibari abamahababe bariho bwirobwo bakamba genda mbahamba bakazi nkoko barukwenda kandi oyijuke ngo ababariyo nibahamba nibabaye bine kwija bakaba abakazi babo leta in the mix oshanga ngo government eyabene kurataho nibabaye bine kwamba benefitinga mu konka yabereho ne siskara
so baye kwatamo basigaze nkwata buta bajanga twine kuba ntwe urwane rihari tukabasa kurebeka ngo katemba yena twagiyeho nonsense je na twagishatinga down twabasa kwetebekanisiza ahiturije kuba nturandingaje tukabasa gukora je mirimo yitandi ndide bakacikora batandika barabace bari 2007 bayongera mpora bakwata government obwirobwo bahendera batandikira so nabwo kureba muzeya abire president wiyanga kumara kire na kire abandi batahiye byacikoze nabakumwicererezamo nabamanyana bakacikora hamwe kandi bataho ground ebine kubandi batebekanisizaho mbwene namanyisa ngo akana kire kanyu nkeminyeto ariyo nabahiga wo kwa he has the experience bajango experience has it experience agire kugira ngo abaryo munyeto waye hayo bishinyuka na mugamberera mwana barenewe byona nimbicenga nitekateka ngo ndiyo ningo muntekateka ye waba ryo munyeto ine kwetebekanisiza nyencha kare bani wargayo ubwo wakushabe center ukuza kubona umwanya kandi points zine ziri kwiso mwanya ogwo mugambe akuyo katemba arakushabe center ukuza kwerezo murimo and when actually wazayo kuronda sente mugambe akuye hor jezi tabwanyuma turebe imwe minyeto muri kwetaraho ground erije kubera peaceful non corrupt eriye kutambura mu ihanga rya urukunda ukagira nyencha kare erinunji na nabwo abana banyu mbwe ninjango ko niko kwiga kwa president uko ariyo naye hayo nkabo uko bacikozere bakasiyo bwirobo no corruption eriyo ne garuka ningashi yagarukire ibintu nawe ninjabe kahika bundi byageraho byayogamu niye shonge yari muri ajangu it is your time now nimwe kutaking over mukarwana seshonga nkejo then nabwanyuma nyencha kare yihanga ikabasa kuongera okubaji in fact twantubaza hansonge giye mukuru hange yabarizeyo nikiba nikirelating hambere irukubera iyo negera maiso mu ihanga mu sectors bitongore bya government bitalibo munabemo nambere engeso ziragwiriza kubazisana ziti zirukubana zigendo mu maiso corruption isobore kubeta kwata sente honka corruption ne kwata bintu nyamwingi uherezo bwentekanze za government zikubazitalizimu na zimu okwa busindikirwa mbya bamara kubisindika mbyaro ba politicians bachwamu kubutwara nkobwabo atandika kugambira abantu kakubabe atali ninyaga amaizi mbayine muganywa so abakantala abantu bitabulikiro batarukumanya project says obundi za maizi obundi zebyenyegesa nzuruganga emibazo mu marwaro na hand tugiro zero mu makora gato ku bantu bakora no sanga emaririre mu majuga abantu buntu uri agiyihireyo agitairowe nebintu ebindi egiyona nguzi niyo mukuru yanga ariyo natere nduru nikimanisa no bwe kubansongeri yenyine yabatwero mu kisako myaka eri yera halaro ebintu nyamwinge bitarukugenda kurungi mu maiso kandi ebyari myetagisa ko bantu boherezebwa rundo boherezo burungi ko kwampereza babanya Uganda nikimanisa ati umurundi nugogun arozire nko kutugambire insinganto no bayingi basomere betegerize no bala social media no basobora kushenga information bwango na handi hati twande kitwanuraho kuro channels zinyakwikiriza ateke bwa na mbere amakuru agarara bebwa kuro ubundi obumezi na identity insinganto gyalinde bwa akandi kinu kyongiro kwa nicholeka ngo na trust yonka rundi obwesige sazino abo bayinemu obundi arozire kuri mu system abakirumbe nyini nubube nyini ba culprits abakore bikorwa nibeno nicyo kurabiyeraka umunsenganto yuriyo no sero mulimo yiwe ruriyo lekerizo kono marire msomo yawe hakwa namanya mu information yege mugine kandi ne soboro kuba ane sharing bwa rundi ne bagane bwa mkutotaliyem kururumuzo gutasoro kantu gurwanisa omwihanga area Uganda akirokenu rundi tugumare hokimu ahubwo buri bwenguzi omwihanga omurongera gutorora akentuje kubantu tugaruka nagamba nitwe niyoreje kwa notereze ntekateka yawe ahanshongeji iwo waguma nitwe mbona tweba abacara nayitwe tubire aba corrupt harabajirwa abaseija beitu bakumusaba zisoke eri mitware 5 iwe no hendero no sarao no musabe mitware 10 nayo nguzi yegi ya man mono na ka tane ndijo no kutukoresa na egi eriye muhansonga songe ya kabiri angu nakabe nakale iguru wona bulubwe nguzi bundi nabuntu yitumbo iterakemo ari bafeya ebintu nebya bakabahe byabushe ati mu muryaho nutembese be yicara that is being corrupt bulubwe nguzi obunabo bundi so abakumvagira mu miche mukono sobole kurwalise nguzi yegi taza
mukahumuro seba na nyama kuturagarikanza kwa notere sumu yawe niwe tugambira nshongeje program yeterese simu kazi shop tun charity hamwe na rake kasangaki otakargaho The search for Miss Uganda 2025 is on. 6 regions, 1 crown. Who will be Uganda's next beauty queen? Catch all the glamour, inspiring stories, and entertainment in the journey to the crown. Every Friday to Sunday at 8 p.m. starting 27th of June only on StarTimes Makula Chika. StarTimes special reward. Subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. Miss Uganda 2025. True Ugandan beauty. Sponsored by V&A Sherry, Vaseline, New Home, Xiaomi, Antico Safari Lodge, Sheraton Hotel, Print Creation, Richer Hand Uganda, Chira Motors, Balesino Industrial Park, and the lead sponsors Tianao Furniture Manufacturing. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18. Drink responsibly. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Hello, Aveno. Hello, madam. I am Mr. Longido, the roof control officer from the district. I've never heard of you before. Trust me, it's a real job that you don't have to Google. Now, please, tell me about your roof sheets and don't leave out any details, eh? These roof sheets are called Orientile from Uganda, Bati, and we've had them for quite a while. They come in many colors. For us, we chose this color. They are very wide. So we used less sheets, which saved us a lot of money. Wonderful. We'll be reaching out to you with a report in a week, eh? Okay? Bye! Shakari nju yawe urukwesa Orientile amabata go kusinga y'obuhango okurwa mu Uganda Bati. Engineer, Uganda Bati. Genjagala go! Uganda Bati, Uganda's most trusted building solutions partner. Olw'okubanza noleba okumbeka kiri kumesa ngwalya protein waza kugikozesa ushimire kuba oyine ibiri kugiyamba kubasa kuhinduka omubiri haze kiri kugiyamba kuhinduka omubiri kiri omuriye byo kurya nabyo biyine mpezi kandi biyine n'enyombeka mubiri nka avocado nka carrot nka beetroot nka cabbage rero cyayongeraho ubutunguru bokareta kaligito mu nkozesa yebyo ndya mwana kikije kikamuyamba kureba ngo aho ari kuba nakurira umubwira n'icyo kukozesa naco kiriho Nehinda sisimuka ano turi yo murungiro yali naitwe kandi yo buntu hanura hansongezi zitalizimna zimo zikwataga no burwenguzo muhanga iwe cyari kira kubaireho
so kusanga kitaka kubaho gabundi kikaba umunyano wawe ubundi kirugire kukubaho kandi iyo nguzi rundi corruption twagira ngo utera umunsi y'imbizonka kuzi tera umunsi y'imbizonka nebintu ebindi hona nusanga nguzi yeriyo ekyo nikyo turiyo ntubaza iwe inexperience ki rundi kike cyari kirakubayireho rundi nusobora kuba nugisoboro takusikire cyari kirakubayireho rundi kirabayira munyano wawe kandi bintu byona ntubirelete nga hansonga yo mukuru wihanga nambera agambire ngunangwa insinganto mumukwasi nsonga ekyo iyo kurwana sobore bwenguzi omuyangere ya Uganda nokora mu nahande taliye munemu ya kubetekerweho kurole nguzi nesobora kwanikirwa size nsinganto zijya gukora zita kurora bahikiriza umurimo gunugumu oguba hayirwe ugokorera nguzi yasobora kubanyerwani sibwa iwe umurungiro uri yanaturora nibajya kuba ando kusaba ugambe ne itwe akandi yo bunora bana bayiseme 0200 mwenda 0 ina mwenda akandi tubazi hansonge joni yemu erikwataga no buri bwenguzi obuchuwire nkando muyanga litu ya Uganda kandi yo no kufiriza hauka kusikira halipota ya IGG rundi kalisoliso government ne gumya billions zikungani 10 nizo zikufera mbuli bwenguzi buli mwaka na abeke mulimo umukuru wihanga kwasize nsinganto rundi the youth okurora bayetabo mukuru wanese buli bwenguzi billions 10 za buli mwaka tusobole kuba twagera akatwachwa iwe nsinganto win experience kwa kinganaki na muno mundo buli bwenguzi kusana buti akalimo kujya kasaba ubwo kwa mwana w'ubwisiki ibintu mbebasobera obundi abamu abakuru mawu abali mu offices zago mbataho limitations rundi inchwame zalizima nazimwanyo umulimo guguro hiyo tafayo siga hano akanamba kawe kutera akatoro Hello ese utakwakira nganachira mu yobare program yego umukuru cyarutse baramusya niwe ninkuramusya yabare buzima mbona kintu cyobora bwengo zo nambro change of the sentunguka ku rugarubaro mu ntungamo ikintu cyobora bwengo zi neshonge yatandikire kare nangwa nikira kucyeta nko burwire bwa cancer njuguriye nyine abo ko babantu bindi bona ikintu cyo cyagira mu bantu kandi ate uburwenguzi ne burebekera umucinto cy'kwataginde n'akasente nangwa n'imico y'abantu mu kugwero rubazu na no kongera kureba wakubira natunge cyakutunga akakucitunga aza cija kiretera ubundo buherezo butwakompeta ngo no buhereza hato burugireho no kurugaho indeed mbwene washanga ubundi abantu bonde kibakurondera n'abebembeze ubundi kutera n'akaruru mbwene kashanga ngo haturebere ngo trend yona wabo inakasente notekwa kusinga karuru yego mbere cyumanyitsa ngo kubo inteka teka nonja wihanga ukonko tine kasente genteka teka ne kugwa mu konka bomuzei najangwe iminyeto ne basa kucurwana sa iwe noreba ngo cyane cyabasikahi ne ire basa kureka dawa kikiye mu empowering iminyeto nicibasa kubakira kirungi konka iminyeto bondi neja kwija obundi ka intelligence maybe officers baba deploying bakubahereza nabo kirabashembuse nko kubajya cinde mu kuneke ryo musiso bena abana abo bagenda mu bitongore bitari bimwe na bimwe bahebwe n'urumo mu butongore kimanyise ngo bagakora umurimo go kuri totinga bundi bakora bitakugendaje yes konke cyo kugira ngo bonde n'imyeto se yagurukiraho no rushanga imyeto reaction yayo hati nayo tebonire abo kwa banyigiriza ibyo munonga na waboherezo tumurondo warye nguzi nabandi bamukwata bamukuretera bamukirize tunu yes so mbone cyo nyene ntekateka ngo habo procedure ba deploying nayo tunayangu yabasekita kwayo abana bagenda hansi bongere bakore intelligence yo kubafika kandi bagambe neza kuranzya yes kandi abo babe protected indeed so generation egeroho ebe trained ko kuba training abakada n'abandi rero kibase kongera kureba ngo abana bakore kibarukumanya kandi bacikora bino mutima gwihanga
So babi equipped na bachabasa. Wanje Babi equipped na bachabasa. Okay. Mnonga. Wale mnonge Charles Chentunguka. We love you so much by the way. So mkisana wahu. Gatakosha gana. Ibitekerezo bibyona mbere letinga ne bitubalize. Icyo kubanza ni tula ground. Kandi na mutezi wesimiye gamera nguno wako benda kero kino. Ntubakiriza. Yitu tukona kuma. Togwa hatu wa. Nakuchikora nga gwayenda nyine. Gumiza munotera noti bir noti ina mwenda noti ina mwenda ni yesimo yorukurabiraho imyeto necebasa necebaseta tukahweraho muzeyo buno tumwongereraho then na nemyeto twongera kujoreka ngo nicebasika then ekabasa kutebekanisa ihangeri ereretera ground yo kuturaje omwihangeri tutera akasimu kawe ubase kutorekayo nana any corrupt kind of situation eyora rebire na kitugambere turebire embazi omarwaro mbajifora bajitwara bajiteko private clinics private pharmacies ejo nayo corruption majugabo henyini turebire za PDM awe bazicwe mitwe oyagara toyagara jabawa milioni bakwa kinana naba mama naba tata kantu babache ya person ndi tuba bokora biramu rundi ol nabandiriza abantu be mama auntie uncle kazini abanza zere zabe halaini yaba kumugaruka so hello okay turi hanshonga ya corruption president Museveni turebo mu rupapuro rwito rwa the new vision nagira nguna urging youth to exposing corrupt officials nitwe twatera mutochi twagira is it possible niche basika tikubasika chanche basika how chachi takubasika where is the problem hello Hello banzo chendeze volume ya TV set yawe yonka boningamba yonko ningamba gamba corruption ni urwahinge muno hakido ukuri kwesimbaho n'abahiguru n'abanza n'ahafite kandi ari mu ihangari senteze zarkuha nanihe kuzihanka kwitunga so na utandikisha abarkwesimbaho nakuba free bakufere free abo ko corruption ni tandikira mbakoto atari kwa bahanse nibaje nabo nibajungu no sangor ko simbaho nibamutya sente na station kandi naje kuzihanka kandi wara naje kora abantu abwati abatamusente hata abakuru nabo bareke kusashiza abantu barambihandi ndaje kuhandika wale mnonga wasigara wateranka nyoni yokamara Patrick na tera hantinge okay George very well represented wow kuru kamara nsonga kuru wagihuru itukuina mu interest obare nyo ni watebembera obare otujuwekere nito twine kuba tukushaba ngo tujweke no kuba ubundi twine muna kurungi obare nyo milioni 3 ziri it is always been my question also Zaki hello Sebo nasuze bulungi mukwano gwaffe mutawe ensanyi sokuwuliriza nani ensanyi sokuwuliriza bate mulamusiza kyekyo muganda wange webale nnyo sebo kakati webale kuleeta mulamu ogwo iye naye obwo bwafuuka bulwadde buli bwa kansa ng'omuteesa yasoose bwe yagambye yo kansa yelini naawe tebuwona wadde ntandikira kusingira mu maka gaffe tubeera mu maka gaffe omukazi eriri yakuyiya ayina okutwala mu ddwaliro n'akolegana n'omusawo n'amugamba nti omwana ono bw'omujanjabira sente bweziti omusajja mugambe bwezi koona taata n'ogenda n'osasula n'omala bo ne bamala enteeseganya yaabwe ne bagabana kubawo nnyawo ekitegeera ogende ku baana baffe bano abato abasaba emirimu abaana abo bagudde mu bizibu byekalabanga abasajja abo nyirinyiri abakulu abaana abo babakozesa okusobola okubawo emirimu yaba takoze nti ayagala tajja kumuwa muki mulimo ate enguzi eyo ejja giba girya mutebeeragayo ekitikaitaniteyawotuga mu ofisi nti ogirisizinga okuva wa mutaawe nyo babeera ne bakaddeyideyiba abo ababeera ebweru
Roma lokuberi mu office nga bulinde bweri na bwanti kati genne omulimo n'obufuna tinda kola bwetu ate so byagenda mu omulimo kati omwana oyo ng'akwata ssente ng'aziwa omusajja oyo ng'amutuukira owooli basobola okusasula oyo ng'asooka bakola kibamuwa omulimo walemereddwa ojja gufuna ojja kutambula n'engatto zibwolubegi nze pesi nagirinako ya mukazi wange yafuna obuzibu nga tugenda mu kooti emakindye naye ng'enguzi ezisabako oyisiza mu kiraaka ate oli omulamuzi yajja ezikusaba kati kyekizibu kyetuyina kyenguzi yafuuka bulwadde butagenda kuvaawo era situmanyi engeri kijje tunakirwanyisa sabire mukama katonda eggwanga lyaffe alizzemu obuntu kugamba abantu beekubemu mu mutima naye bwe kitaala ekyo buli wamu wonna enguzi kale bale kuweereza miraka omuntu yakushikaje mutawe wino haro point ibiri ezibabaza kamaro kenjojo ne mutawe amazima genyini nyon I would propose sente zino bundi anamuno tugaranzonga kamara zihebweyo baitu obwarabo umuntu gwatarabere muno mukitebe nkeke zimugarulirwe. You understand? Baitu tugama ngu mbastwara tuzikaruka tubalingana kuondereza ngwitu nakonu wakaburanka ebintu nkebe gesonga tingisagika nanye nkakamara mutawe omuhure nsongai ngo mkyaro wenyini ngo hati doctor manyire yiwo turucha account hali nkurekera kimu mukazo woshwire ngo abarungu wawurere ngo hati obwarazireta mutawe yitu tujya kurora nyongo kunda kutema kakandi bashije muri makamba gambere mutuzara mwabana mufuruka muzanko guza Kampala mutwese za mjangu churi so nanya nahirwa nkakubona muri mwe rwo mugasho amabanja gona guntwire nyino mu maduka anye ningashashura ninkwasiza mwana arwire ninjangu bidne ye mtwaro ashatu n'etano hati mtwayi 15 nishashura amabanja na nyangaraka mbaje mutchenge we are not corrupt anyway abakazi niyo mwefugire kindi mubira abakuzi carenga bari so charambe songa ikintu kwe kinayo ndijo obire bwatsi amuheru ariyo obire bwatsiga kare bambe mwebare mnonga abatera amasumu nitwendeza kurwanisa corruption omunjero yenda icyo reno basaho banco wakora tukagiranye cyakare nonji twahumura twaza kwakira muzeye ibinsino aije na wachitere party ye program ya kirisimuka nabandi lake kasanga I mean nabandi cyo mutunji charity nawo kubaonyawo abona lake kasanga ki tureba nenyencha kare utakarga akashanshara chekamuze ibinsino nakakushibwaho cyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti n'uburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment, knowledge creation. Waketendaba anti ngasitobola kwebakaye obufana nyine kuba nganegeza mawe tambulai no mulungi gwemanyo bulungi bongo nyumide mukadali no butefu bolina mutima go kuve no mumusai obone nyeshongora uzima ni muhimbisa yebarengaba agatimani kanje hori tine kinema wimbedi dai I can't believe this
yoya nizaba ryawe yoya yoya nizaba ryawe yoya ona yoya nizaba ryawe yoya omuruja tine kamoko kiwe nabatine kwetenga nomukwako wokukora namana ntanabe bitwatetenge echorerenze mishokwinene chawe ndio wawe tutyo tuture tini banja lyona kuyewe lyokukunda nomanya ruhanga kankunda nobunda kantora na mumbo wawe jerizoba kultekatekiwa kakutora na ngobo wanje ebyawe nibyo byanje niwe wanje